Ni kenshi wumvise inkuru zitandukanye zivuga ku rugamba rwo kubohora igihugu, uruhare rwa Perezida Kagame muri urwo rugamba ndetse n'abasirikare bakomeye kuri uyu munsi mu gisirikare cy'u Rwanda. Rimwe na rimwe uzumva Perezida Kagame cyangwa umusirikare runaka yivugira ubwe bimwe mu byaranze urugamba rwo kubohora igihugu, Liberation War. Iyo twumva izi nkuru twumva ari inkuru zishimishije kandi ziryoheye kuzitega amatwi. Uyu munsi nyemerera nkuganirize ku rugamba rwo kubohora igihugu, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali, hakamwe mu duce twagoranye kutwigarurira muri uru rugamba. Iyi ni Bfix TV. Mbahaye ikaze. Ni kangahe wumvise urugamba rwabereye mu mujyi wa Kigali mu bice nka Nyamirambo, Kivugiza n'ahandi. Kigali ni tumwe mu duce tw'igihugu twagoranye gufatwa mu rugamba rwo kubohora igihugu. Ibi byaterwaga n'uko